Nirmala ken yam biak malka nor online TV channel. Ka jan gwas me bana raj bana yakwen ka riktin kona tore rol South Sudan. Ka bana raj ka wikel karwada buko raj ke Nasser ke lega dan le roda ka Nasser. Bana mandana le roda kie men lat ke kume SSPD ap men pinker ma yadit ka kui wudu man shalga General Johnson Ulun. Man la kwer a gwele force ki kwer ne kondi la te tin chet ke jejembor agenda an calling wasame kalar mishalat ki mishano mi jiram jidit ka nwar online TV channel go rejen go jindir jen yak nasin ko kien ko de ro entity de kan chamala shuf gwasnetin gor kon ken wo de ko tin kuje share ku notification bell kuje twine ka kumen dongde larbo kuja gor pin gwasamo pin video ka video description ke gwada dana la roine la ka gwar ka pintin miti ka comment ke ti ka charm de kwen pin kalar bu kon lingwa same kwi rajadana shalat enono men yuso ba metin te tenejich and bor kep kaje ray wich ka nasir ki ka greater panal state ngai kaje ene diala no ne me shar mi shala let ne ka gwas mi shewa no kir mi yadit ne ka gwas edan e shamal chaja tangaje koron tin dangra wil wal badek adundo ne en mishal ke revitalize it agreement dung 2018 e shalat gwase dan kam kim yadi kana dr yang machating me chikani yapin o mishmal ke malben de kirma yadi de je gorno de mej de je kep tena halen wari ki nasir karwa da ken widi ala content pin spele mayo ka gwase dan man kula to gene gwade dan che kene de tugono de me de ka ko tela duom dong de jang de kan ben ga kana sar bu goj kana be kef the only way o dong but ka duop de dien be kana gor ko gwade dan ngode ne pin lede antama mi chala che ngwan chi ro pal pin ngwa chi ko kwach ka chi kuma ai o me kwala joy dore wich ka juba ka so sudan ko chero le bada ka ro ada che te kit gwang faction je te jena spele mayo je te ka bon ko kien yure kamratin shegu je gwa en wo shin war chi galon wat kel anymore so ko kuje mo beneden kon tin la nuore chi nuore politician ki ne content la general kan nuore kan ne content be use ko be kan nuore be kan ka disarm ki be ka maj be kan ka wuch dundo men che kula lele longwa me ko ngeje no kan ne kon la politician nuore don chiran che lar mo che de carry out ke do badan de nan ga je che gorno be wude me be je latlet team lat ke Johnson ulun lat ke jako bela je namdana be majbe kabre greater penal state ojen take de bab no te jal ke yer kan ay kono no en norland ki eastern ji kenya mo rol no erna mo ke lew be je long no de jamal jel ka torbiyele ne mi pinche code ko ken pin ken ko the only way dana by year ba je ngo je ba yingo ke boni kana babure Johnson ulun ram kel min me ngai ne ga gwase dana etna kor ka civil war me chite ka runi chop ga die chwa ko ngo ka jan ron 2018 dan ken na tok ba duno kwala na je ga joba ngi chero da kapchon ko mi ka ron mi chero da kapchon la tok die je china de ko mungu na tina kor shu men wala ki na re ga gang nyu de gwa no ken kor ka ro da kapchon gwa de dan ko jen te ga babur te ga je ken e boni ta guje no ken ngara to ba ka use ko an skir me yadi te ji use bang use ji ko te ga potential me nen ka ji me te ga ji me dong de na ma de kerat ka je ngay yana no and Johnson lo chiga mat kene kirma yadit I think most of you know this chiga mat a loka kel and do badan met ken keje she pointed and Johnson lo nche gien ka kid gwang faction chero lo mo commercial ka agwelek force ke jidware chirga meni tije jamboren you know and deide and agwelek force mo jende je dan me chamat ke kirma yadit lo che okuje mi ka kirma yadit ko cha tiai chirga men tiai ni ko kien ko no rante mo ko tiai we kujira dien we kuje mane jen jele kel ke deide michel ka agwelek force an deide namo she nang lo de jo madne re bun ka dung SSPDF cha ko le jogo no ne de ti ken ke militia ne ki ke jiwich tilla wai army ka tet ka choli ka kuje mo shak ba mat re de ka ma cha nge ko ken kan ka nge chi ne de integrated de ga lat ka de jandan chal ke SSPDF ke South Sudan People Defense Force ka kuje mo chwa ka re jak lo ngai ke ne je shirga men ta ma cha mat ke wai army mat ke je ki je bor mat ke je ka de SSPDF ko kane bom bom ke gang kan gwech chikire de no cha de no ko ngai ke je no mentality inte ka ke si mentality kume
mentality muluno beken which beken gang la wedien la dorin la donware ano michiran kul gor we de ka be SPLM ay kul join ki bo ka SSPD avano ya nong de kujon butntem ne de ti chal ka wayam gang kan with the same thing agwele force gang de ka gang na dorin men chukulo to gene ka kor gwazme ke le mashagu je ko she gujen kirma yadi no tele choice ano be ngam be nyin kan wore tin kon la hali ko je ngaje no hali kene kon la trade ke je kene kon la re ke je tele duop mi dong da do da lat ke je be bere reak bana be ka kep ko bom gore ki ladam ki gor manan en lada anyok che hal che mun kep ko bom no yen illo ke SPLM mayo ki illo ka bon ko kina to che dem to ko ne ti kan wore kwa level ken o ke je SPLM mayo eko ken ne ramadan right ke e nuar duno shijen en wai ha mi jale ke mentality de te ke charka de ko kina te je she te ke charo konen lat karudin ke kuma ajen ku ne me ti kon te ke dien ajen kuno me trigger no ken binera gang midde jen cha no ngi be ko be me ke be ke ku je mo shine ke be ja be bere wi kanaso shi ke be bere gan ko do be dan che ban ke je kon ba ko rum gwa da rum natin no am nyu de gwa one na mechi sep kim yadi chegu jeno telwe do diena balat ko ende jadana te kanasir la kana wono ode ken hal de ken kajuj ko ken chicken la dier ka hal ko ne de bok tu bok hal de ko ngunda nyodo no ken met ken de ka hal de ken gang chijan rep ken je de mo ko run mo te mo to ro de twenye na che tok bu na ken bok bu kana bu ken ganak anamo bo ngunu be kurm jid be nyoko no mecha use kim yadi chegu jeno ko agwele for the wajane she bom ende chada mo ngweno baje ma de to do dien kan wore ko ken ku kuje mo be wore we kan nasir ka ping midit ko be ken meti kon tetet ka hale be ken ko we ki be nyin ka hale ka bu na ha ajen do badan ku ingeje cha chulo ke die borno ne de t-shirt kene de ne ben disarm men de to kene ajen ku nen kwa Johnson luin kwa la kamo jina ajen jira mala deputy ka disarmament ne content be great hapnal state be ka me bikan ka belel bikan ka banwoch pal ka kuj morle mi ano morle ri ga tere tenon la bana ban ngana kuj da tan wartan enyok neme chi mo gwa ko on point Johnson lon chi nwar bi de no ngber ka nasir no ne ko ka be ka nasir rol nwari chi da gwa ka de neme bariek be balo ni ka great hapnal ala malakal andana tikatin gan kwadial balari gan winemi ano ko ngai kenono ami chi to ka nasir ngode bo re wi kamalakal yo be pented ngane be pented ke jeje bodung nwere kene jej dung te ngwado mo be rod shuma tin point en kirmi hadit ke SSPDF ko be ken ga backup number ik be lele rik be ka jaga jangwan ku kuje mo Johnson lu yos ke jaka do mi kujeje ano ne de kon we mak ano ke civilian ngejeje o ke hal dundo kana ngaje no ne ti de ke retaliate ki de ko den gangade ne ti ci jan kur karun dial to on ron 2013 me da ne kap ka nasir ke 2014 me kap 2013 bu 2014 ano de chu paro jana mo ne ti la nyine siang ka SPLM ke dich ko ne la nyin ke dich ko SPLM ayo ko apel kan te ke dijen ka tan te ke gon kon te tan bane ti ka hal te gang na dorien kat gang ka dorien dakaje kur palga je ne me ci ron kin dangre wal wadak me ci be me shawo chamal cha tan cha chu ne di alien force ne chwala wo ne am do not move forward shwa te turn kun chwa gala expand kwa chongwan ne konen chia kemno won ajen do be dana ku ke le tekeje ka wi yara diun kwa lat kanasa jutanin chwa station somewhere else te tanin te ka pa gak me cha pa gak cha ke tanin te ka mai wut ana chuna chu rutin gon da to ko cha gor no te ka kor de le to now mi shogo ben ko shimal che ben ka lel kan le advance men lel kan le lat lo gor ko no biga na ku we ba mi ba ke ko tel mal mi chi to what will happen nyu de gwano de ka jen sa mi chit ke 2013 de kan nyok muto kan ko it seem like they don't care so man to ko tam jene ala kume SSPDF ke kume kermo yadit kana jena gule force dana right Johnson lun de ka chara bum kana kwaran ka pa great apnal state ke liu de ka char ko na merun ba backfire shabamogwa benong instability ray which ka great apnal state ke liu men ray role South Sudan ke liu shabamogwa de kan force mo non ko mo de kan lo jok sheng na man lat kenen go kene cha ngon me sha yorpin cha ja de men ger
e ko cha di cha jago we en we ne mi ba yigo na mo der kula solution de din yen kane ta hali ka hali gi kene obi ab mang ka bi ab disam ne ka ko braro da tret pinyara me dit mi general bararaten matot mi pinde beje do ke beje nak lora bang dop ko tugnat ka kori shiwa na mo der ajan che di ajan so kene ti kan dial man to kon tama ngoda kana ngach ano either korum birom ke korum shiburom bi ko ngai ko dana mo kano misi kirma yadit chika loidien kan ne kon la general ke johnson luñ ka konshura le kan ne dial ko kente kon te ka south sudan ke lu ke juba wona ka jen greater panal state la malakal mu wete chicken de me chicken lo jogon den be korum mo beteten ka korum mo chero mal kapchong balari ka longona dial ka kantinin yang nuara dial ka be greater panal state mo be je yarlong jab yar greater panal state ke le be je yara woni wi dialati chimne nyina montem be shuko ichi aspele mayo ekene kume chi korin chaloiten ka jane ne ti ka gal shudo shine ya gori ne konta SSPDF abin unified force ka be gwada dana kan be ne ganga ko kan shalka national army be dire kan shikan ta shiga jang ka shiga nuare du no mix ka jel kan ka shon mishal unified force lo tel korm gorken shugne kan gwada dana shagalatan South Sudan kuma kirm yadi jene no da kula gwade lanka ye abin unified force log yana yene chawo dor cha tup na mo ka ba mal bu kula benede de gore char ka yene content yam ko de mala me de reben enemy cha kula char no melat ka mo community ki hali ten content e week nasser ki re role noare enu abin unified force dien ngaje no kan hali kan kuma kan lok duno lok ne timo beka benak abin unified force mi cha ngi kingen mugwa mi cha ngeje no tele tribalism tetin tele dag yun to gorkan ga duno gang kan interest of South Sudan a she interest of someone me chetke kir ma yadi ke te chetke dak yang machar ke pardon ko ken ke bono ko ken ter garo dine ka duno jelken ke mission ko gang ne South Sudan ka made to anyo kum South Sudan me la to gorken mal aka jen bikan why am dung murleni bikan okay bikan meken kana ko these are the people that been terrorizing South Sudanese especially Dinkas and Nuer aka meken kana kep bikan me to kana kep den bu mal ba kula ben ana me agenda na go de nyoga yekel ka kwi recommendant ore we can nasser eno kane kon la ngani Nuer bu go de delgang mu wete ci kume che charren che chimana chala de community chejeling mu gwe ne bom de kumen o bi nyen ke waya mi ki je jambor e ko baga control kan ngaje o beto cha hali cha ga lonka control min jin politician me no go bine to bi ka kap ko bom ngada gwa o telewe bi ga longa kap ko bom gaja de ka joj bat chicken de mal gefa memba ngwango be teri to ngwana beto tele mal be ben ken kum loka kena anong na unified force national army anong by deploy there we da kami yenong wo national army ko la jen wo chaka de deploy ke keni ko tele kamet ka kwi army embargo ndana chala ka South Sudan ka restriction ndana cha to international community ko tele me de ba ko South Sudanese ken me de ba ka ne to jeken ken me to ngucha kam unified force ba ka should deploy gonna dia before ne za speed ba chu nyur be asfele mayo be nyur go da ten kan bon dial ko ken be wujbet be tagamal log yana ado ba dian be ahli bu ko lo tanan ka ci kan mun ko no be akep ko bom ci ga ye chola no please we need unified force to be deployed in Nasser, in Olang and elsewhere to talk at chicken kalat you know na me agenda na go rade nyoga yekel agwele force can SSPDF Figurian mad we can chicken go no be karwani be kan kalin katen kon lat ke community you know ka ba work when to goal ko ken na me agenda na go rade nyoga yekel otherwise gor konamal ray which South Sudan ray role Nasser can ray role no arkeliu do no men nyamala mala lat ke kuer ba jaw hali ke jaw ne ke tinde pinde be keling a change je no lokani ling request den man chikena demand man gor kana de la let and then we reale ka be mal be chute wano teram long mal jana na go de nywa na mo ke yebya teman